awareness puraknaba yam kanna koigi honajai masigi number 1 da ikoina haiba workshop asini workshop sida mi 21 part kainona speaker na nganga dorini aduga loina na aikoi poster competition si tawraga koigi angang singji magi talent si tape tawnaba poster competition ki theme di quantum science and technology sidani masida angang singsi like tu pahalaga poster sida mogi aning badu present tawhalaga masidagi aikoina angang jingsi mogi talent si tape tawna no honai do aikoina prize piraga moji encourage tawraga makhata na makoi singsi bo aikoina amuk nurturing tawba ngambar yenge koi research institute of science and technology na masini aduga maru oiba amana aikoina aikogi scientist singsu koi global collaboration se masi ngamna bu honaba moina harise United Nations harise global collaboration se promote tawe haribako aduga loina na akoi gi sida koi United Nations ki sustainability development goals haina SDG haina amalai of the United Nations masidasu hariba quantum ki science and technology ki kainosina international year sina yamna mateng pangi samna harabada koiki sustainable solution in energy, education, communication, human health and well-being adagi inequality se reduction tawbada world sida ko koigi kharamna facility phangba kharamna phangdabasi masi lokthokna bohonaba koigi industry infrastructure economic growth so haiba quantum computer ga lakadoini quantum science na mating pangakadoini adigi climate action and clean energy lakpadasu koigi quantum photonic and branch ama leri masidana medical imaging and diagnosis ki anuba tool kaya rapid and clean detection ko masida lakani quantum chemistry ki matung ina koine anuba drug development tawba basin puthokpa masidasu lakadoini ade quantum artificial intelligence quantum engineering and industry ki matang dana koigi affordable solar cell low emission LED bulb light sources mayamama lakini koina hariba quantum computer na lead toba quantum information na lead toba technology jiba ikoina next revolution naina mayam na khangnari masine sensor kaya quantum sensor kaya semaga environment monitoring cell adi climate action da sumateng pangani aduna masi aikoi ki United Nations ki haijaido sustainability development goals da 100% koi quantum science and technology ki research na mateng pangine na khali aji quantum computer da China se top to cheli oji United States cheli France cheli Germany cheli koi India su kharkhadi hauri ai koi Manipur da su masi koi policy makers sing government sing da koi school ki syllabus high school ki syllabus NAP ki syllabus ta hapchil laga ai koi paisa thadaba amadi syllabus ta hapsin basi darkar hoena masigi platform ji sinarga aina haijari ahan basi aikoi professor nimaida aina kari maram gi damakta malem sinthungna handaki sahi 2025 ase international year of quantum science and technology haina palan tawage masi kari gino haibadu amutang khangjaningi ahan bada kogi asigumba United Nations na handaki sahi si asigumba chaurba international year of quantum science and technology si lapthokpasi kogi July gi tarik 8 ta lapthokibani mase 2024 gi masi gi mamang de 2023 dagi leibak kayana organization kayana mase lapthokna ba memorandum amadi representation ji pirakpani tasengbadi haiba sahi asi quantum science quantum mechanics masigi sahi chama surakpa ko aduga consite tawi masi consite tawna silapani masida haining isi kaino haibada ahanba point da koigi masigi function sahi chupa tawudurba function asina public ta awareness sama purakpa samna harabada increase public awareness harba increase awareness to the policy makers harba masina ahamada wari say on quantum science and technology adagi ani subadana
tungda lakadoriba scientist singse semu haiba angang singdigi horaga inspire the next generation scientists on quantum science and technology akoi atopa wahi amadana masibu koina capital capacity building haiba koina ko masini akoi gi angang singdigi senanaba interest pinanaba masigi matangda hojik koi gi quantum science quantum science for young people kaina QSYS kind from high school students sing the punjalaga to organization kaya su lekhale makoi da quantum gi maroi ba masak sing si dum piba koi de quantum si MA da tami adu hariba European countries adagi atopa American countries China da de masi high school dagi masi introduce to ba hogre nongaina ba mayamna su ko common people na haija batai quantum mechanics adiga quantum physics haibasi koina nainariba physics thagi kadai phoba khenna ba ge adu kari no haibadu yam samna ojana thambiraga di henna nongaina ba haija batai quantum science sabna harbada koigi he horpadi masi po singsi continuous oide discrete oina lei quantum oina lei have energy su quantum oina lei angular momentum su quantum oina lei adugumba masak ni haina koi light si koina Einstein na puthomi light si wave nature oibada natara masi quantum oina bundle oina su particle oina su lei madu photon kawi ko samai tawdane angular momentum koi gi Niels Bohr na su atomic model da angular momentum si quantize tawi hai samai tawdana mathang puthom badagi ko nadi quantum mechanics haina tongan ba classical mechanics ka manaba opposite amba form lae form same madudadi khoigi niom kaya mukchali mase ayam bana khoigi pochi picture akanda atomic level da la akanda chanaga da adugumba recipe adugumba niom amane hoi hoi masidagi en haji haji gyo matang asida hoi hoi ada hojik amuk akhoi oja nimaidi hanasu kari haini manipur da ahan ba sigi advanced quantum field theory gi lamyan bani haina koina so dum lojaba yai kari gi no haibadan koi 1992 ya dawai dagi manipur university da hana solid state physics ka nuclear physics ka ni da mak leram badagi specialization da ojana lakhra matung da khara adam da substitute oi pata moi poram badu dai da ahan bagi oina advanced quantum field theory ji haudui adu dai da akoi su mahiroi amo oina ojagi makhada MSc pass to gi bani madudagi yengaga ngasi phau sidai da ojagi experience da hojik si after retirement or matung da amu akoi gi adum thabak sidi atopo oja sing leite ba dege engage to scenery bani hajari ba teaching learning process de oja di leptana matam sang na to wira bani na mastai da hanegi akoi gi quantum field theory gi kari kra gi loba korpa madugi satra singi madugi enthusiastic oiba moigi interesting oiba adugumba area aduga hojina kamai toba haibesigi experience ta khaitang sababna haibiragada yam noine hoi koina hamba Newton dagi Einstein dagi classical mechanics ko adigi relativity in leire ko masina quantum mechanics yawlum tabani madudagi somdana 2000 koigi 1900 dagi Max Planck na black body radiation Einstein na 1905 ta koigi magi light si photon oina lei haraga masi apply to energy is package haraga apply to koi photoelectric effect tawre Niels Bohr tawre madugi di quantum mechanics si 1925 ta ha boy Heisenberg lae Heisenberg equation adudagi Schrödinger equation laga madui matungdagi di relativity je hapsalaga Dirac equation naina relativistic quantum mechanics lae 1925 ki adwai da drastic change ama mayam lekheba Schrödinger equation yauna puthoke badugi chahi si handaki chama surakpagi 100 years ki oina hoi hoi mechanics oina di 1925 ki hogodoba adu chahi kumanga gi mamang de quantum gi hin si du puthok chakre haribko adu 1925 te ki horaga ngasi bhawba adu lagi ni quantum Dirac equation masi relativistic quantum mechanics madu muk
सक्सेस ओइरक्त्रे ओइबाइदि कंप्लीट ओइदबरिना मदुरगिदि क्वांटम फील्ड थ्योरी हैना ngasai a marriage of quantum mechanics and relativity se quantum field theory haisneba ani pulla wave function haroi field harkaneba other field si operator way na mayam akupal lekre madudagi quantum field theory hoji phauda khwaidagi successful over theory wari other gravity yaudi somdara ngasagi general theory of relativity ko ja ke soji roin tawrisiga quantum mechanics ka punjan bujina quantum gravity ko masi hoji phauba success hoidri masi kan honari quantum gravity si masi success hoidobadigi atopa line amada mu ko superstring theory ana amuk hodori ko sina final theory of nature hai ko or theory of everything ju hai nei ko adu masi bhaungni logic lesi masi conjecture nghaktani quantum gravity ju success hoidri string theory ju success hoidri sina theoretical line dani som the Schrodinger equation puthorok padagi mayam na khangneram da quantum mechanics e angapam way hariba wave function ji interpretation ji tongnar ko matam da Copenhagen interpretation haiba maga Copenhagen interpretation hai ji wave function ji kainoni wave function square si probabilistic oigede the undeterministic oigede bani adagi kain hairpa mase Einstein yadaba Einstein haina undeterministic probabilistic asi ma yaningde mase real oigede bani deterministic oigede bani haiba masidagi Bohr Einstein debate aina lai yam sauna adi Copenhagen interpretation hajine khoi huji khangnai ba quantum mechanics ni hariba masina Niels Bohr ne litobani masi yadaba masidagi amapama thol e hariba khoi kari haini entanglement aina quantum mechanics se akoina pamba pamdabadi khangdre quantum mechanics se हानि classical mechanics को याम खेलर एबा मसीदा probabilistic undeterministic वैबदन नतना मसीदा entanglement है ना port अनि खकी कोई न सही दा पुण्य लेमिनरम बमी एंड पियर अनि लेरम बसे अमना miles kilometer infinity लाम सखरजु सोंगी पोसिगी properties वोन बद immediately अमदुगी properties ए कोई हाइव नमेबा that means कोई signal जी more than the velocity of light yang चेंब नमेबा मसीदा कोई ngसाइगी locality local concept अदरगी real concept लोइन काय है quantum mechanics सिगी मनुंग याव मिसे असेंग बदे लाइट की स्पीड तगी हेन बदे यादबनी अदो सी मतांग द यारम मसिगी डिवेसिनेबा स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस अंगक पखर लेरंगनी सिनेबा अदो बेल्स थ्योरम ना आयरिश साइंटिस्ट को जॉन बेल ना माना इक्वेशन अमदा पुथोए सुमाइन तरोगदि आइंस्टाइन ने चुमनी सुमाइन तरोगदि बोर ने चुमनी हाइना इक्वेशन अमा इनइक्वालिटी इक्वेशन अमा पुथोए मदो मान एक्सपेरिमेंट तो यंगबदा चुम्मे बोर न चुम्मे आइंस्टाइन लालमे मरम दि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के खेनरमे मसिदा कॉजेलिटी लोकैलिटी आइडियलिज्म दित लोइन म काइरेबको अदुना मसिदा नोबेल प्राइज 2022 द नोबेल प्राइज पीग्रेब मदु एक्सपेरिमेंट की अलान स्पेक जॉन क्लोजर एंड एंटोन जेलिंस्कर मोय अहुम द नोबेल प्राइज पीरगा होजिकी कॉजेलिटी हाइबसे sorry entanglement haibase quantum mechanics ki sangdaba yadaba port amani aduga aikoina quantum mechanics na haije thaji lere dana ko koina measurement tor kan da thaji lai haineba measurement ki mamang de thaji leram basu yai leram da basu yai ba samna haibda oja ke soji si measurement tor kan da oja ke soji lai na haineba adu so probabilistic ni ko measurement to dringai dadi ma hingba yai siram ba yai sineba adu classical mechanics na measurement gi mamang da ju pot de dum leifam thopani sineba adu leibi yaroi quantum mechanics na measurement to ka ma lai ni sineba adu hujiki as a result of this entanglement hujik quantum computer rasi lai neba quantum computer si na superposition principle line am lai ko gi sumna gi computer de 0 or 1 neba ko pitch ko qubit in a quantum computer 0 so 1 ju simultaneously leibi yaba amukta da qubit si yang leibi su yaba sina quantum computer si la imni quantum cryptography mayam la aduna quantum dots aduna ngasagi teleportation la quantum information system la angak mayam am la ka doreba quantum computer is highly successful hoita adi hoseki artificial intelligence machine learning everything sidaba flash of a second daba ko gel loina mo result ji phangne ba aduna ne mase next revolution
in physics hayaba revolution je ahamada agriculture revolution industrial revolution information revolution hadak lakade revolutions di quantum revolution and hayaba aduna masini aina haining yamna interesting oiba information ngakta ni haina khona lobjeri ne akhoi gi hauji phawo state da quantum science and technology kadai ta na chakhale malem gi oina amade manipur dana kamdori haibane singbegi matang da yam marichum na takpire hauji ase oja sinjal angja kadori ba risk ki maikai degi haitai research institute of science and technology masige maikai degi kamaina kari role lobiri aduga risk ta si kramain tawdana laki khotki masiga kamaina connection la ino haibasigi mastek na kamai yaura ino haibane singbesi so haibet mayam den information tan pili aduga lona na hambada koigi hariba organ international year of quantum science technology si UNESCO da handaki February tarik mari da kick off tawkhre ko yam chawa function lama tawkhre masida koi Nobel Prize ahum wangangi adigi online da Chinese dagi dagi atopa lewak sing dagi sungangi ko aduna masi acho lewak khuri ma hongna khre ko jo hawre ko koi Research Institute of Science and Technology si sahi 35 muk sore aikoina link chari si adada masi restar body amani adogi masi darpan naina koi mapan gi funding lobo yabu gi se koi restar tawjare masida ikoi sahi khuding koi da masida marak ta su koi international conference tawjagi covid manung ta su online international conference tawgi tha khuding gi yari ke ikoi tok amumam tawjai aya mana diaspora manipur gi mapan da leba scientist manipur da koi rakpa matam da adi khudong sabal lawjai adragi makoina adragi atopana kogi masen manung dagi so adum tawi adu karigoma visitor ama manipur da lakpa matam da scientist ama lakpa matam da madugi su koi ngasi bauda kogi more than 70 mok kogi talk tawkhre kogi reach popular talk aina kawi adu ga loina na ikoi na maram mana research oriented makoina original research work atuni ikoi na atopa da project kamam thajai DSD da sai adagi atopa du sai adagi makoina adu pending da leiri ikoi gawada चलगा कोई प्रेजेंट तौरी सिगे अहम डायरेक्टर ओबिरंबा कोई प्रोफेसर ए सुजलाल शर्मा मा लगिदरे सही म फाजल माना फाउंडिंग डायरेक्टर नि अदरगा आइना मागी मतुंग इनबनी कोई इबानी चलगा कोई DST दा कोई रिस्क की फंडिंग की मतंग दा प्रोजेक्ट के अमुक थाई वारी सानरुई कोई मणिपुर गवर्नमेंट दसु कोई ममांगी BJP गवर्नमेंट ममांगी अनिरक से कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनरगा कोई दा कईगुम सब्सटेंशियल हेल्प मतें खर पीबीओना अखोई हाइजरुई कोई हुजिकसु पेंडिंग लेरी एप्लीकेशन दो को अदुमाइन तवी रिसी रन तौननबा अदुमाइन तौरगा अदुगा हंदकी मतांग सिदा अखोइना सुंबा म तौनी हाबदा मास्टर का मतें खर पांगपियु हाबदा मास्टर ना यामनदी पांगबा ngamdragasu अखोइगा पुन्ना तुम जॉइंटली तौमिनसी अदुगा नेशनल साइंस डे सु तौदोरी अखोइना पांगबा तारदी नेशनल साइंस के बैनर दनिना celebrating national science day haina amaso hapchanji aduga risu national science day tarik 13 diga hogdori hariba maduida mateng pangu akoge project item ani gum matau aduga aikoi yamdrasu ko khara pangbang ngamna honna ke haina moina dumain takpi rei aikoina budget masa ma pisagi ko aduga aikoina manipur da su kogi SBI gumba adagi अचौबसिंगसी मतें खरगा पांगनी हाई हैना अखोई कैसोरजित इबानी तौरगा कोई भावपुरादा लेबे SBI ऑफिस ता संगजुरुई समाइन तो अखोई कईगुंबा मोन हाई याम ngana la amagadi in terms of lakhs ta pangba ngamambani adu hatho tuna lakpanina आदि यौनद्रस अखोइना ngamba खरा 30 मु पांगबा ngambरे यंगे गाइन हाई सिगुम मतें जी खरा फंगगदि अखोइना अंगांग सिनि लव फीजी लवरोयना खंजै so that more children more students may participate aduni adu risi hujik akoi yamkan honori koi hujik koi research scientist kaya says da thabo phangdaba PhD loraga postdoc loraga thabo phangdaba kaya se da scientist oina recruit tawdori ko aduga moi rang young scientist oina lerga akoi se anouba koi kai haini iho mogoloina na masi akoi sangthagadori masi manipur ge soil dagi mangan bayadi masi akoi gi Assam dadi research institute yam lei habani akoi manipur dadi akoi amakak linkachabani ko masi government na mateng pangbiba praja na mateng pangbiba masi akoi na asa tawji
मालेंगे ओइनसु अते अते अतोपा कंट्री सिंग दा कोना थेनजा मतमदा सिगुम्बा अखोगे रिसर्च सेंटर नत्रगा रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंग असिगा इंडस्ट्री सिंग कोलैबोरेट तौरगा चो चोबा वेंचर मयाम तो यदि मनुंगदा हुजिकी क्वांटम कंप्यूटर्स का थोलेबा दुगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आइडिया गा सी पुथोरागा मसिना इंटरनेशनल मार्केट का थोलेबा खोलेबा सिसु इंडस्ट्री सिंग चावरबा अखोगे रोल अमनी हाइना कोना लौजे अदुना रिसर्च इंस्टीट्यूट अमा मणिपुर लेबा हाइबसी यामनमक तंगाई फदबा अमनी लोइनना मसिदसु अखोय एनकरेज तोबो ओइना अखोय एसबीआई गुम्बा अतोबा तोपा NGO सिंग लेरिबा इंडस्ट्री सिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सपोर्ट तोबिरगा रिसर्च इंस्टीट्यूट सिमदि अदुम थंबा मसिदैदा नारोल मयाम गे अखोयगी यंग साइंटिस्ट साइंस पु पामजबा रिसर्च तोबो पामजबा मदुना प्रोडक्टिव ओइबा आइडिया मयाम थोहनबगी वाखलोंदा मतेंग याम ओइगनी हाइना खल्ली अदुना मसिसु यामना तौदे यादबा थबक थोरम अमनी हाइना अखोयना लौजै तौबददी हौजिकी पांथोकदोरिबा मणिपुरदा सेमिनार तौबा कैदोबा हाइबसी इसै नोमाइ तौरगदी नारोल सिंसी मागे रेस्पॉन्स से याम चाउना दम लेबदों तवी कल्चर ग मरी लेनबा कैदोबा मणिपुर की नारोल से मरु ओइना हराव कुमैसु याम पाम बाहाइगदर करी हाइगदोना अदो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा अखोय वर्कशॉप सेमिनार का तौबसी क्या रेस्पॉन्स से क्या दी वाकपदौना दम थेनजे हाइजरिबा दो हंदकी करी हाइगनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 का मरी लेना पाथोकदोरिबा वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस पैनल डिस्कशन जिंग थमलिबा मयाम पोस्टर कंपटीशन का थमलिबा मयाम सिदैदा मणिपुर की नारोल सिंग रेस्पॉन्स सी मतांद करी हाइबिनिंग योजना मसिकी मतांदा अहामबदुदे एखोजी तसेंगबुदि मखोइदसु मराल पिबियादि मसि एखोगी हुजिक मणिपुरद लैरिबा फिभम हाइतारे मसिनसु एफेक्ट तौहनबनी अतुदगी ममांगदसु कोविड लैगिबा मथंग 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 लेरपदगी अखोगी डिटोरिएशन लापनी अदुबो स्टिल अखोइना मसे फाइट तौई अखोइना तेलु ngasi मक्तदा अखोइ ऑल इंडिया रेडियो दा आई मसिगी मतांगदा अवेयरनेस प्रोग्राम जे पिनना बाइना अखोइ आइगे रिकॉर्डिंग अमा तौजै आदि ngasisu ओजा होइने सिम्बिदना अमा तौबिरी समाइन तौदना अखोइ WhatsApp की ग्रुप तरोगा अदगी ई पाउदसे थादोकचरी मासी अदुबु यामद्रगसु मी यांखै मुक्ति पार्टिसिपेंट यांखै मुक्ति अखोइ अंगांग फंगे ngasi baude ko adu numitu da su khara phangini ena khan thaji ko adu masini khoi na sa tawsi adu go lepadi yadaba masi lepadi yadaba ai sa khoi sor hon bagum ba jani hing bada khoi ge oxygen daka lai bagum na sak phiyum daka lai bagum na science and technology haiba su yam maru oiba component amani haina khoi na lojai कहीं हाइबतन अखोन हजिक अनो अनोब पोट सिजनरीबा पुथोरेबा खोलेबा नुआइनबगी दमकता मियोबा खुनाइना नुआइनबगी दमकता सोसाइटी दा लैरिबा पोलम खुदम असि साइंस के प्रोडक्ट अक्तनी अद साइंस हाइबसदेदा फाइदे मरु ओरिबसे फादर ऑफ साइंस ने हाइना लौनरिबा मैथमेटिक्स असे अखोय पॉपुलर ओहनबा ताई पॉपुलराइज तोबा ताई असिदा सुनतना अखोय फिजिक्स कुंबा मैथमेटिक्स केमिस्ट्री गुम्बा लेरिबा आंगांगसिना हाइफेट ताबा मतमदा खैतंग किरप तोबा सिगुम्बा सब्जेक्टसिंग असिसु अखोय प्रमोट तोबा पॉपुलराइज तोबा स्टेदा अखोय लेप लेतना अदम होनगदबनी हाइबा वाफमदनि वजाना ngase अखोय होय होय हाइबे अखोय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या मरु ओइबा पॉइंट अमना अखोय मणिपुर लैरिबा साइंटिस्ट खुदिमक मपानदा अमेरिका दा यूके दा लैबा ngамदे हाइजरिबा मागी फैमिली की प्रॉब्लम लेरबि याय मा आदे थो फंगदबि याय सिदा लैयमदबि याय अदना कोइना साइंस इज द ग्लोबल नि मणिपुर तब साइंस का यूके तब साइंस का यूरोप तब साइंस का सब माने ओनली डिफरेंस है इम्प्लीमेंटेशन साइंस की रिसर्च तो क्राइदे तौगे हाइबदुने कोइन होजिक पांदम थमजरिबिसिदी पृथ्वी की अतोप जगह सत्रसु आइगी लमसिदा आइगी फैमिली यंगजन आइगी लमसिगी सेवा तौना तौना रिसर्च से स्वाइदगी तौरगा अखोइना पुथोपा इम्फालदगी नोबेल प्राइज फंगी है बसो दुम अदुगा अखोइना पुथोपा लॉस फिजिक्स के लॉसिंग से पृथ्वी के अतोप लमजिंग सिन तमजनोबा सिगी मतंगदा नोबेल प्राइज विनर को अदु सलाम पाकिस्तान फिजिक्स मान हायरबम मिलै को साइंटिफिक थॉट्स एंड इट्स क्रिएशन इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड एना अमेरिका मतोन लोबु यादे यूके मतोन लोबु यादे मी खुदिम के राइट लेबा सिगी मतंग सिनी अखोगी सोइल दगी गुहा मनुंग लेजरसु अखोइना गुहा मनुंग दगी अखोई
अंक होपी याई Yes. अनु पुथोपी याई सिनेबा कोई की point अमन हायरमी को all we are gutter but some of us are looking at the star and ko ai ko se gutter de lejerga su ai ko khardi atia bu yengi adu atia gi manam de thigal li na ko masina aina haijening se ko ai ko gi su sports ta masai gi adigi jagoi da culture da ai ko gi maitai masa manipur masa ko gi iram dum gi masa jing gi prithvi da ko gi sakta pang ngam du mai to de ko science and technology su sakta pang ngam na bo hona si ngam ju ngam gu ni na khali अतः मणिपुरी मयाम मपान लेरे हजिकी वर्कशॉप सिदेदसु अखोय इनवाइट तौरगा यावली ऑनलाइन दा हाइजरिबा अदु मपानदा अखोय मणिपुरी मचा साइंटिस्ट मयाम वर्क तौरी बनिना मणिपुर इमालेबा इरमदम सिदेदसु मागी इंफ्रास्ट्रक्चर मागी दरकार लेबा मचा मथुम सिंग अदु फंगन बिरगदी सोदनमकी मदुदगी हेनसु थोलखिबा याय हाइजरिबा मरु ओइना मपान दे लेबा साइंटिस्ट सिंगसिना मोय मणिपुर गी yang खल्ले हरिबा मोय सी रिटायर तौरगा or the Moishu Manipugi Maram Manipushi Kari contribute to Hariba, not in terms of money ko, idea da collaboration da Kaida, Suma facility Amalita Gadiko, Moy retired toggle Agshida joint or Mogi Moya collaboration toba, Machineva Moina Pamise, Mokoju, Sidiki Hogi Vanina, Manipugi Maram da Adum Kanan Layavako, how to contribute something to the people of this place and Sineva. खजितम वाली हाइटारे शो मतंदा अदु या लापी है अदुबु आइना मदगी अदु खुंबंग अमरोय दोमिना आइना खितंग लैथोगा बा कोई इंडस्ट्री ओरसु कोई तबुदुबी थ्रस एरिया से कोई अनि हुमदम पंजरम के कोई न मसेदा कनागुमना सिदा तबु लेरगदी कोइना मसिदा कोगी क्वांटम कम्युनिकेशन है से मसिदा कम्युनिकेशन है बसिदा कोडिंग डिकोडिंग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लेदाइने को मयाम अम लेखरे अदु मसिगी हिरमदा वाक्तोब इंडस्ट्री लेरगदी को अदु अतोपा मा अदुकी quantum materials the wires and dot ko devices application properties ko low dimension da ko masima sida wak to wa sida di khar leibrai na khali material lom da di akhoi online da ka marathana akhoi online da editing akhoi online editor oi viri bana akhoi hosiki ka professor nimai gi line se amtung pipi na ba haijari prof akhoi online da leibiri ba technician okay yare okay oja jata bi continue to bi aduga अतोपा अमना हुजिकी quantum communication, quantum materials, wires in a dot at low dimension, the quantum sensing information and metrology ko adigi masisu amani adigi quantum teleprocessing sinasimba koi hiram sidaba quantum computer simadi India di manung da lere koi gi huji mak science to nuclear physics IIT Kanpur adigi Maya mama India da su leire adu koi Manipur da soba masi yam thuna koi industry ga hojiki oja samun habi duma to industry ga pullaga ba research ya hobi yai hana ai khanjei ko masini ai khanjei yam no haje yam na nungai ba koi gi sigumba science ki field amani haina koi na logje mamangai da koi na quantum mechanics aduga quantum field theory tamba si isam chumna mathematical equations mayama polynomial mayama chord pa wave function mayama define toba adu da natana hojiti application lomda lakhrabanina no ba technology rom da masi pusalerga industrial revolution da achoba akogi impact ama piri loinana masigi wall ma sumsoidana sahi gari gi tungdadi akogi quantum science and the technology sina dominate over the society ma koi sodana magi thanaragani maramaduna manipur da leriba naharol punwa asinasu quantum mechanics quantum science aduga quantum engineering quantum computer haibna sing quantum gi apik pot ku masigi web nature particle nature sigi marakta leiriba theoretical concept aduga practical concept mayam se khambinaba honaba haibasi tangai fadaba amani haina koina lori industry da akoi atopa states in atopa countries in yam advance oirega akoi manipur na backward oina lehuba haibasi su akoi economy da achoba impact ama legedori bani maramaduna mari lenaba authorities sing so hairiba field sedaida under pangtholiba international year of quantum science and technology 2025 asi maroni united nations na lauthoga pangtholiba simaksu country kudimakta malem
की मफम पुनमत लेरिबा कोई अथॉरिटीज सिंग लेरिबा गवर्नमेंट सिंग नसो मसिदा अहेन ब मिटिंग चंगबिरगा मखोय मखोय के लमदमदा लेरिबा नारोल सिंग अदुबो हारिबा फिल सिदैदा पॉपुलराइज तौबा अमदि मदुदा मोटिवेट तौननबगी पांदम अमनी हाइना अखोयना लौजै अदुना ngasi नॉर्थ ईस्ट विंडो टेलीविजन नेटवर्क ना मयामदा डिस्कशन अखोय डायलॉग अमा अखोय नॉर्थ ईस्ट डायलॉग अमा पांथोक्चरिबा सिगी पांदम सो असिमकनी अदा मिडियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकना मसिदा अखोयगे हदकी पांथोकदोरिबा वर्कशॉप असिदा attention pibiraga masibusu support tobiu loinana naharol sing yaubiu online da offline da akhoi blended mode da sinjariba program ase mapung phan na ba hona biu haiba wafam ase thamjei loinana aroi bada akhoi professor nimai ai hanasu introduction da thamja khare mayam da ado ahen ba kayam sune akhoi na haiba da na chitha horaba haiba tai mahake activities lifelong da science ki tamata kathok laba mi kayam manipur da lei khare adogi manung da professor nimai so amani matau karab na haireba status si lakhi amadi mahak ki contribution society da maru oina akoi manipuri language da su literature da su haija batai english te iba science ki akoi larik sing acho choba regency publication new delhi na phong ba international publication publisher mayam na phong ba adu natabada manipur ki naharot sing na maru oina nupi macha sing ge women empowerment aside su mark si yamna thawai yaujaba aduda contribution tawjaba mani sahi garige mangda mahaki aikoge saknai rabi scientist singi wari haiba sidaida malemda leiraba aikoge nupi scientist mayam nobel prize phangkiba phanghodaba phanggadabudagi tokhiba leikhidaba haibani singba mogi contribution significant oiba science ki contribution singsta de umpom oiba nupi scientist ngaktagi scientist puna kunthra ma thoigi apun ba lairik saknai rabi scientist singi wari haiba se mayam da kudol tam khare international institute of language kogi mysore da leiba language gi haijaba time makoina sponsor tawraga phongbani ado masisu naharol singna dum pabiragadi prasani magi maramda magi kudol magi literature manipuri loan the people literature so ubigani hana khale ado masisu yauna ozana ngasigi quantum science and technology gi chahi si lakpa sidaida ozagi contribution khara mayamda angang singda maroina khangningba yawba singda haibetang highlight tawiraga kari message pinning bagi haibadu maso jana dum tapibi oza samuna habi ke buduni ina poire kari hen ai haje buduni koigi haiba larik asi phongchere aduda larik tubudi copy du masing yamdabani loi yenthokimina ai jomta lehodre aduga mai cd amadi lehawi larik se amok akon audio version do onthokse na audio nati audio haiba tanabado adu version do onthokse na aikoina scientist yankai scientist kunthagi wari si koina all india radio dagi ai koina artist ahum request tawjaraga studio amada moina patholaga di audio version ama semtok sei madudi ai computer da yawi madu aina free da cassette amamda dum ai yenthok sei ko madu aingon da lejari like to da aingon da lahogre aduma tawre aduga ngasagi ai koina aina yam pamjaba posi sum thugairaga molecule dagi atom lai atom dagi achi nucleus lai nucleus mathang laga aikoina quark theory ena quark theory and bio na regency publication ai lari ama phongjai sahi masi tasengbudi MSc da tambibada mateng oinabani aduma ai tawjagre madu adum kogi aroibada sum pikthabasi khwai pikthab the limit ama lerami limit to string theory kawi ko 10 to power minus ko 33 centimeter adedi hena pikhaba yaroi ko madu string theory ko mati final theory nen haiduni ko madu gi maram string gi mawong da particle string ko most fundamental si aina nainari sina what is the most fundamental building block what is the most fundamental interaction forces aduni akoina sum pikhaba fundamental doni koigi sina cosmogi maram danati hajari ba ko sini adiga handak oja samuna jo haibi ge ba koigi manipur da lariba scientist ko yankai muki mukogi biography moi masa ni ijabani ayamana laihidraba ama ni gi de ikoni ijabani ado masi koni izaraga phom gara research masi gi maram di aikogi manipur je arrive nati haisi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ 1920-25 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟ ꯑꯣꯜ ꯐꯤꯜꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯝꯄꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯃ ꯂꯣꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ outcome of this ko conference workshop se ekoi amuk maitai ronda ithokchage na khanjari okay yam phajaba yam afaba thabak ne hana khanjai proceedings se manipuri lon da phongba hai se atopa mana ai activities hargadi ai north eastern ai guwahati da chai kuni thoi leingai da aina thawai yauna hodok charamba tarumba kogi physics academy of the north east panian lei madugi ai hujuk tam aniyak subo ina ai president wojari madugi su activities kaya conference amadi workshop kaya chathajari aduga north east ki physics bu chaphananaba तौननबा कोगी अदुम प्लेटफॉर्म मदु आइना लीड तौजरी फॉर द टाइम बी को मदुगी एकोई फेलो ऑफ द एकेडमी खर खल्ली अदु मनुंग दा आइबुसु मोने खनबी रही दैट्स ऑल को याम चाथोक सनिंगाई ने हाइना कोना लुजरी